Crtani vicevi. Pustinja i lavovi. Hodali pustinjom Panker, Narodnjak i Rasta. Kad ono iz daljine dolazi lav. Ma kakav lav? Lavčina! U tome trenutku Panker uzima pjesak u ruke i baca lavu u oči. To je omogućilo ekipi da pobjegne od lava. Pola dana hodaju po pustinji kad ono opet nailazi drugi lav, lavčina. Ovaj put Narodnjak baca pjesak lavu u oči, što omogućava ekipi opet da pobjegne od strašnog lava, lavčine. I tako hodaju oni još 2-3 sata po pustinji kad nailazi grupa lavova. Kad u tom trenutku Panker i Narodnjak pobjegnu i popnu se na drvo, a ono stoji Rasta i gleda ko mutav. Viču Panker i Narodnjak: penji se budalo, penji se Rasta budalo, ba poješćete jebote. Kad Rasta odgovara: šta me briga, nisam im ja baco pjesak u oči. Širite i lajkujte našu stranu Crtani vicevi. Hvala vam.